Unaposikia hiyo hali ya kuvunjika ndani, ya kuishiwa nguvu, hiyo ni ishara ya kwamba Mungu anafanya kazi ndani ya maisha yako. Basi ni wakati wa kumtafuta Mungu, ni wakati wa kutafuta msaada kutoka mikononi kwa yule ambaye alikuumba. Karibu sana katika kipindi kingine kizuri cha Biblia na Maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tunapata fursa ya kujifunza neno la Mungu, lakini kujifunza maisha kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith, karibu sana na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako. Asante kwa siku hii ya leo. Tunachoenda kuongea naomba kikatoke kwako, kikatufundishe na kikatuelekeze kwamba haya yote tunayoyafanya basi unalenga kutuokoa. Tusaidie kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kuna wakati unapitia hali fulani ambayo hiyo hali hata kwa maneno haya au kwa lugha hii ambayo ni lugha ya kibinadamu huwezi ukaelezea. Unajikuta ni mtu mwenye huzuni, ni mtu wa kukata tamaa, ni mtu wa kuanza kila mara, ni mtu wa kuona kana kwamba mbona wenzangu wanasonga mbele. Ni wakati mgumu ambao huna maelezo yake, huna lugha ya kuelezea namna unavyojisikia. Kuna wakati mwingine unajiona ni mdhambi sana, unajiona kabisa mbona sifai, mbona hali yangu ya maisha iko tofauti. Ukitazama wengine unaona kana kwamba wanasonga mbele, unaona kana kwamba wanafanikiwa, unaona kana kwamba wana tabia ambazo ni njema, lakini ukijitazama unaona kabisa siwezi. Unapokuwa katika hali hiyo, basi ujue Mungu anafanya kazi ndani yako. Ni wakati wa kujua kwamba huwezi peke yako, ndo maana hali hiyo unaisikia. Kwamba umejitahidi sana kufanya mambo mengi kwa nguvu zako, kufanya mambo mengi kwa uwezo wako, lakini huwezi. Ndo maana nafsi yako, roho yako inatapatapa. Inahitaji msaada, yani ndani yako kuna kitu kinachokuambia kwamba peke yako huwezi. Ndo maana umekuwa kukata tamaa, ndo maana umekuwa huzuni, ndo maana kila unachokifanya unaona kana kwamba hakiendi. Ndo maana kuna wakati mwingine unatazama wengine unaona kana kwamba wamefanikiwa na wewe haujaenda popote. Yani hujapiga hatua yoyote. Sasa huo ndo wakati wa wewe kutambua kwamba Mungu anakupa ishara fulani. Mungu anaongea na wewe. Roho wa Mungu anajaribu kukuambia kwamba huwezi mwanangu peke yako. Huwezi kutengeneza ndoa yako peke yako. Huwezi kufanya hiyo kazi unayoifanya peke yako. Huwezi kutengeneza tabia yako hiyo mbaya. Huwezi mwanangu. Kwa hiyo Mungu alipotuumba, aliweka kila kitu tunachokihitaji ndani yetu. Kwa hiyo maelekezo yote ya kwamba sisi tunatakiwa tuishi vipi, tutende nini, tufanye kipi ambacho kitatufanya tujisikie wakamilifu, Mungu wetu anakijua. Na hivyo dhambi ilipoingia, ikaharibu uhusiano wetu sisi na Mungu wetu. Ikatufanya tutange mbali sana na kutafuta msaada sehemu nyingine na kudhani kwamba vitu vingine vitatukamilisha na kutupa ile furaha na ule ukamilifu wetu. Tukashindwa kujua kwamba ukamilifu wetu unapatikana mikononi mwa Mungu. Tukasahau kwamba furaha yetu kamili, amani yetu ile ambayo ni amani kamili, inapatikana mikononi mwa Mungu. Kuna wakati mwingine ni ngumu kukubali. Kuna wakati mwingine ni ngumu kuamini kwamba wewe kama mwanadamu, mimi kama binadamu, siwezi peke yangu bila Mungu. Tunajitahidi kwa nguvu
Tuna hata toka kwenda kutafuta msaada kwa kiumbe ambaye ni shetani, kwa waganga. Tunatafuta msaada kwa binadamu wenzetu. Tunaweka tumaini letu kwa wanadamu wenzetu. Tunaweka matumaini yetu kwa pesa. Tunaweka matumaini yetu kwa kazi na vyeo na mali za dunia hii. Tunakataa kukubali kwamba vyote hivyo havitatupa amani, havitatupa furaha, havitatupa ukamilifu ambao Mungu alikusudia ndani ya maisha yetu. Hivyo unapojisikia zile hali za kwamba ndio nina mali, nina familia, nimeolewa, nimeoa, nina watoto, nina kazi, lakini ndani yangu najiona sijakamilika. Ndani yangu naona kuna nafasi fulani ambayo inatakiwa izibwe. Ndani yangu najiona kana kwamba bado sijatenda. Tabia zangu naziona si kamilifu. Tabia zangu naziona si tabia njema. Sina furaha katika hili. Nikitazama wenzangu wengine ambao hata hawana mali kama mimi niliyokuwa nayo, au hawana kazi kama mimi niliyokuwa nayo, au hawana hata familia, lakini nawaona wakiwa na furaha. Nawaona kana kwamba wana matumaini. Nawaona kana kwamba wanaelewa wanapoelekea. Basi ni wakati wa kutambua kwamba Mungu wako anakuongelesha. Ni ishara ya kwamba Mungu anatamani utambue kwamba maisha yako bila yeye hayana thamani. Maisha yako bila kuungana na Muumba wako, bila kuruhusu Mungu wako akuonyeshe amani ya kweli, akuonyeshe furaha ya kweli, akuonyeshe jinsi unavyotakiwa kuishi, basi utapata kile ambacho unakitafuta. Kile unachokitafuta, kile unachokitamani, kile ulichokishindwa kukifanya kipo mikononi mwa Muumba wako. Basi unapolitambua hili, ni wakati sasa wa kuanza kumtafuta huyu Mungu. Na tunaanzia wapi kumtafuta Mungu? Tunaanza katika kuomba. Anza kuongea na Muumba wako. Pale Edeni, Mungu alikuwa na kawaida ya kuja na kuongea na Adamu na kuongea naye. Lakini dhambi ilipoingia ikatutenga mbali na Mungu wetu. Hatuna tabia ya kuongea naye. Hatuna tabia kusikia sauti yake. Badala yake tumekuwa tukisikia sauti ya adui. Sauti ya vitu ambavyo zidi kutupeleka mbali sana na sauti ya Mungu wetu. Ni wakati sasa wa kukusudia kwa dhati kabisa kutafuta sauti ya Muumba wako kwa maombi. Omba mpendwa. Omba. Ni wakati wa kuomba. Tafuta wakati nzuri. Omba, ongea na Muumba wako. Na jambo la pili, soma neno. Soma neno. Namna ya kuwa karibu na huyu Muumba wako ni kwa kusoma maneno matakatifu. Ni kwa kusoma maandiko yake matakatifu. Soma Biblia. Tafuta Biblia yako, anza kusoma. Jiwekee ratiba kwa makusudi kabisa. Uanze kusoma ili usikie anapokuongelesha. Anza kusoma neno la Mungu. Acha kuweka vizuizi. Acha kuweka visingizio kwamba mimi nimebanwa. Hivyo visingizio ndivyo vinavyotengeneza vikwazo, vinavyotengeneza umbali wa kwako na Muumba wako. Utakapoanza kufanya vitu viwili hivi, kuomba na kusoma neno, basi utajua nini cha kufanya. Utajua nini cha kufanya. Maana huyu Mungu wetu ni mwingi wa rehema. Atakuongelesha. Atakwambia kwamba hapo ulipo, hali unayojisikia, namna unavyojisikia ndani yako mwanangu, fanya 1, 2, 3.
namna ambavyo unatamani kufanya majukumu yako, kuyatenda wewe kama mke, wewe kama mume. Mwanangu, fanya 1, 2, 3. Mpendwa, ni wakati wa kuomba, ni wakati wa kusoma neno. Tukiyafanya hayo mambo mawili, basi ndipo tutakaposikia sauti ya Muumba wetu. Basi ndipo tutakaposikia nini cha kufanya ili kuupata ule ukamilifu ambao Mungu alikusudia ndani ya maisha yetu. Maneno haya yakawe faraja kwako, maneno haya yakawe faraja kwako. Yakatukumbushe kwamba peke yetu hatuwezi. Na hiyo hali tunayoisikia ndani yetu basi ni ishara ya kwamba Mungu anatuwazia mema na kwamba Mungu anatamani tumtafute. Mungu akapate kukubariki sana, na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa pendo lako. Asante kwa kuongea nasi kwa maneno haya. Mungu wa mbinguni, tazama, mioyo yetu iradhi, lakini miili yetu ni midhaifu sana. Tunatamani kutenda ambayo ni mema, lakini miili hii ya dhambi Baba imetulazimisha, na wakati mwingine tumefanya kwa makusudi dhambi. Tunaomba utusamehe. Tunaomba Roho wako akaamshe ile hali ya kupenda maneno yako, ya kupenda kuomba, ya kupenda kutenda yaliyo haki. Tusaidie, peke yetu hatuwezi. Na kwa sababu tayari tumeshajua peke yetu hatuwezi, Baba tuwezeshe. Tubariki sisi pamoja na familia zetu. Tukutanishe tena katika kipindi kingine kwa jina lako Yesu Kristo. Amina. Mpendwa, ukapate kubarikiwa sana. Maneno haya machache ambayo tumepata kuongea na kujifunza yakapate kutukumbusha kwamba sisi kama wanadamu hatuwezi peke yetu bila kuwa karibu na Muumba wetu. Yakatukumbushe kwamba tutapata yote, tutapata furaha dunia hii, lakini hatutajisikia wakamilifu ndani yetu. Daima tutakuwa tukihangaika kutafuta, kwa sababu tumekataa kuwa karibu na Muumba wetu. Kwa hiyo maneno haya hebu share na mtu mwingine. Jaribu kushare video hii ili mwingine pia na watu wengine wengi wakapate kujifunza kwamba hata kama upate nini katika dunia hii, lakini usipompata Kristo, usipompata Muumba wako, basi huna chochote. Basi huna ile furaha ya kweli na amani ya kweli. Mungu akatubariki sana. Tukakutane katika kipindi kingine. Mimi naitwa Judith. Asante kwa kunisikiliza na kutazama. Kwaheri.